Buzz SA to all social media platforms. Kwiqiqi kwashintsha ukudla epletini, angena amanzi endlini. Umjolo ungangidrebuli engasangidelela umuntu wakhona. Hayibo, izinto zethu kade ihamba kahle, ihamba ngolayini, kumnandi kanje. Wangishintshela umuntu lapho sengikhiphele ngishone lobolo, sekufana nokuthi umuntu wami ke lo sekushoda ukuthi sihudula iveki emhlophe. Sayine kumfundisi, nangu umuntu eshintsha. Ngihambe ke ngibiza umngani wami sihlangane eindaweni zethu lapho sidonsa ingudu vele kushubile ukwasibona loso simo lesi ufuna ukuhlala phansi nomngani wakho nidonsa ingudu umxoxele ukuthi udlula kwini. Ngimtshele ukuthi hayi noxolo mngani izinto ishintshile indoda yaqambe nje yakhokha amalobolo angazi kwenzakalani izinto ziyabhidlika. Uyabona lo mendwana wami lo enguncengayo hayi sisuphelile indoda ayisangihloniphi indoda isiyajola ibuya ngokuzolala sometimes ayibuyi kwakuzolala lokho. Unoxolo angi-interpretele ukuthi lento le isho ukuthini. Isho ukuthi khona le ntombazane indoda yakho bijola nayo. Sho ukuthi le ntombazane idinwe iyafuqeleka iyafutha la ikhona. Yasikuthumela ngesichitho ukuthi wena ulotsholwa ngobunjani. Dala nishizila nijola nibaningi why kulotsholwe wena. Lalela lana ke munu indoda ayiqathake esihlahleni. Kusho unoxolo athi indoda iyalwelwa kuzomela uyikline wena uyiwashe wena lesichitho lesi ukuze indoda yakhe ibuyele kuwena ezandleni zakhe igijima. Hayibo mngani ngiwasha isichitho kanjani mina ngihamba inyanga futhi angisoze ngayihamba inyanga angiyimisele nje ngayo yonke lo nishi. Athi umngani unoxolo ubani othozo hamba inyanga ngoba lento oyifunayo ila kuwena into ekuzomela uyisebenzise. Hayibo uthini kunoxolo mase ngitshela ukuthi into ekumele ngiyisebenzise ila kumina. Unoxolo angitshela ukuthi ekseni mengivuka mangabe umchamo wasekuqala ekseni mengivuka kuzomela ngiwuthathe ngugcobe ebusweni ngugcobe ngathi ngigcoba iface wash or ngigcoba ini or ngigcoba ini into zakhona lezi ngugcobe mase ngiyahlala isikhathi mhlawumbe obo 5 minutes ngulinde. After that mase ngiyageza ubuso mangabe kuukuthi ukhona omunye umchamo osalayo nguwuphuze uzobulala isichitho esingaphakathi. Hayike ngithi hayike noxolo ke awukahle ke mngani usungikhulumela into engekho right. Wake wezwaphi kuthiwa umuntu uphuza umchamo ugeza ngomchamo. Unoxolo ngitshele ukuthi hayike uyohlala usingile bohlala beyithathile ke indoda yakho. Ngilale ngalele ke manje ngicabanga le ndaba kaNoxolo. Ngicabanga le ndaba kaNoxolo ukuthi wake wayizwaphi ukuthi into yokuthi wena uphuze owakho umchamo. Hayike ngivuka ekseni vele ngingakakhulumisa umuntu ngingakenzi lutho. Ngithatha umchamo wami ngugcobe ebusweni ngiyugcobe ebusweni ngilinde isikhathi lesi ekuthiwa kumele ngisilinde. Ngigeze ubuso mase lo sele ngiyawuphuza shaqala ngushaqalazi impela the whole umchamo ngushaqalazi. Hayike mase ngigezile kugele ready ukuthi kumele ahamba emsebenzini ngigqabeke manje emashiyeni ngigqabe ngawo umchamo emashiyeni ngigcoba umchamo emashiyeni. Yazi ngangihleka ngithi ngisebenza nalamadoda lapha lengisebenza khona. Ngithi kube bayazi ukuthi namhlanje ngigeze ngagcoba umchamo. Abazi kahle hle. Sabonana ke nendoda yami first time after ugeza ngomchamo lapho ngilungile ngigqokile ngiswenkile ngifaka into zasekamereni ngilindele yona vele bengazi ukuthi iyeza ngithe nje mifika ngavula ngothada ngicela ukukutshela kubukhona indoda yakhwela yayidilikela kumina yathi vele izinto ozaziyo yilezi zona lezi izinto ozaziyo ugudi ngalezi zinto yakhwela yadilika indoda yangixeka ngayo yonke into yangixeka yaqede lapho indoda yayihambela. Ngisaleke manje ngifonele umngani wami uNoxolo uyayibona lento yakho ngiphuzisa yona lo mchamo wakho lo indoda ifike yakhwela iyayidilikela la kumina yaqeda lapho yahamba intombini zayo ke manje mengicabanga ngithe kumina iye emsebenzini kanti usebenza kanjani lo mchamo. Athi uNoxolo ngicabanga ukuthi uzogeza ngawo one day uphuze one day mase ucabanga ukuthi kuzosolveka one day kanti ledliso sehlala isikhathi esingakanani lapho kwena lesichitho lesihlala isikhathi esingakanani lapho kwena
bekezela girl, phuza lento, uyiphuze every day. Ngicela ukukutshela ukuthi ngadecide ukuthi ngibe positive because unoxolo wangitshela ukuthi mina ngikho positive. Kumele ngikholelwe ukuthi lento izokwenzakala. Hayi-ke ngiyithathe-ke umchamo wami, umzimba wami usukucululile ukungcola. All the bacterias ngiwabuyisele emlomeni, mina umzimba ukukhiphile ngoba ungakudingi. Ngibuyisele emlomeni-ke mina, ngiphuze, ngigeze, ngigqabe, ngenze all this like zonke lezi zinto lezi. Ngicela ukukutshela ukuthi ngaze ngiyiphuze ngeglasi ye-champagne, ngifuna ukuyiconvince ukuthi umchamo umnandi, ngathi engqondweni yami ngimagine ngathi ngiphuze i-champagne. Hayibo, ngelinye ilanga-ke nje ngilele ebusuku, ngivelane ngizwe obunye ubuhlungu obungabekezeleki, ngizwe obunye ubuhlungu engakhona ukubekezela, ngingayazi ukuthi into ezothiwani-ke mangabe kunje. Ngihambe ngesibhedlela. Mengifika esibhedlela bangenza ama-test and everything, bangitheste. Udokotela angitshela ukuthi nginama-kidneys. Ama-kidneys wami alimele kakhulu. Imuphi umuthi ade ngiwusebenzisa lo odemeje ama-kidneys wami kanje? Umtshela kanjani udokotela uthanda uphuza umchamo wakho? Umtshela kanjani? Ayike mangabe-ke udokotela-ke ngimtshela, udokotela ngichazela ukuthi all the toxins umzimba okhiphayo okhiphayo ngomchamo wakho, because ungawudingi wena ubuyisela kanjani all the bacterias and everything. Aze agowe to an extent yokuthi angichazela ukuthi more especially mangabe uphuza imbiza or uphuza umuthi wesintu, kubalulekile ukuthi wazi ukuthi umixwe ngani, because into eyenzakalayo ezinye izinto uthi uyiphuza mhlambe let us say isolve i-problem yakho somewhere else if it does, kodwa ibimosha somewhere else, imosha izinto zakho, imosha amaphatho omzimba izinto zomzimba ezibalekile kuwena. Kubalekile ukuthi angisho ukubona imithi mangabe siyithengisela ukuthi kuyabhalwa ama-ingredients ukuthi yakhiwe ngani, athina ama-side effects wakhona. So kubalekile wazi ihlanganiswe maphi ama-ingredients mangabe uyiphuza. I'm not saying ukuthi ningayiphuzi imbiza, but udokotela wangitshela ukuthi kubalekile ukuthi ngazi ukuthi imaphi ama-ingredients ahlanganiswe lapho, ukuze ngazi ukuthi ukhona yini umonakalo ozowenza emzimbeni wami. Futhi angisho ukuthi ningagezi ngomchamo, angisho ukuthi ningawuphuzi ngomchamo, ningawuphuza umchamo. I am just sharing my experience after ukuphuza umchamo, ukuthi ngavuka esibhedlela ama-kidneys wami esedemejekile. Ngiyona yonke le nkulumo about imbiza nomchamo angihlikizi muntu, it's my experience and ikona udokotela lokhu angitshela kona. So Buzz SA to all social media platforms, sicela nihambe niyosifollowisha lapha on our YouTube channel Buzz SA. Singakujabulela kakhulu lokho because kuyalikhulisa le channel. Mase lapha ku Instagram nisifollowishe Buzz SA_, siyanthanda kakhulu. Iyo lalibone nezitori nezilandelayo.